was from Mamuna Mako about the mobile Djka Yan Support TV. Menche ena uhu video mene akwada na ujina camera mu etu omo maame etiase efo so omo nhwe omo yi na ono esanse ne maame ye wuntine de obedi ekura na eden na okofiri 1000 no abetwi maku na odi edi banku a edi 4 days eno mene no ebon komo na nkomo bonum no nza me ka kire mo se ababa we bi ono so hu video na o drive straight e call ho se da bi sebi nipa emobo ma me nko hwede akoda e okan no kre ana sanya no kre fozia ono e na owo ha me ne no ye baba bi di enkomo fozia na tesen pastor nyame adom na unso nyame adom me ho ye pa oye me fan se oye muslim me pastor I am muslim. Okay. Fozia Adwoa video no e den e kan wakoma e ma otu mrika se da bi obe wa kwere na kira kwan If I show the thing say me anga TikTok no apart from meduma and me used to it. Okay. But that comment ho na me scrolly ko say me ni nka Naija me scrolly ko na me hu ni video no nti no kure na me hu ni video no ade me nye bi krada but me suya nkasa ma e kan makoma nkasa de me ye bia me jaye eno hu nti kra me de me ka tie back because na me pentem se metimi akohu no na de wo horemu ai wo se me de boa no na me so ma boa because onima kenkan me kon session ho kakra e hwe utimu so obi wo ha opese rechi obusa no ehe fa no wo obi abusa no like ontimi reply nti nkrofo ne edi nkomo because of say onim ninde na obetimi de reply no ti me hu ya na me se da bi de aye ne de ohia moa ti nyame ncha de me frɛ no ana ofai ena o kire me se oti Adwoa kwa ena me tu anamo ena me koye no kure me koye no no kure na sitna mu me busa around sister bia e wo mu a ho kire na ye too much a ono aduane a na watwa bi dia momo nti me dru fie ona na sister ne bae na ne nua bae ma ba konso ono so e bae ena me busam because nipa de obetu anamo bia e wo se obusam hwe se de abeda ho no no kre anase enye no kre me ko ense no kro okofo ma me poster kra e de kire me ko ense bebi omote no kre nya me do pra obi na adom wo a ode ho no amomo nipa no ewo mu ano aba muntu mfiri ho na o ma pa chawa na like wo ma waja e de ho na amomo aha nti me ne girl ne kasa na chese de o kan nyina e no kre e ka makoma me ye ho hwe a enye yi sabi me like me hu ne menka ebusuafo me hu ne menka ne sister na nka nchi sister na akoto no wanka se wo mmoa bi afabo akora no wo mobo me pa cho me call me drew her na sister ne ba no sister eye me desa wa ba wate wo mmoa bi afabo akora na akora no o mmobo ankasa since o ma me no papa nyina free mu nti no ama like ni nua no mu nyina o ma ye basa tese o mmobo nti wa ba hide me o kon ne kotodwe anim e na obu kotodwe eno kwa kan ne sa aka makoma mo se me wo mmoa bi me mmoa no se metimi mpo age no me fie for the main time one wo de me ngine wo me fie na me mmoa no because se ma mmoa na enye yi asama sister ne tu manim no ena wo pa ma chew enti se for adofo behwe kro mo ko ni page obehu se sa sister na me na ye video tama na o church nsem no eda ne page honom ena me ka se okay ene se me fa no a me de ne ba me fie no na your friend is saying na o kan se me se ni nua ba odi na chi mienu no no nso kra nso e wo ba en no kra me pa chwa ni nua ba odi na chi no or 14 years 14 years. Oh, oba. Akrana, I think so. About 5 months. I said 4 months. Akrani swapa. Then so ni nature. Busia form fancha me say. Make her say. Or the akrani shenechi. As I Sebi ememasem because oni buafo. Wa anko ya sade na obeda kom. Onye bi kra. Na de one ne wo ye no skra sa in Nigeria ni. Enno me frɛ boy na me ne kasa boy no obesane ni ska 30 cedis 70 cedis wasare ne kase kra 70 cedis nyame ne nokore me kasa enno amensu a na me boa me sunya nkasa se be wo ma me no papa ni wa eya na areho like when kra na betufo
ade a wo come ohun say because oya kra ohun say like dem ye papa and say oni obi obetu ne fo nti eno na wo so okoye no anya bi de ato aduane ade be mo no ne kwa sa hwe no me ba o anti 14 years no me ma no so timi hwe ani mu ne o ene ne dansa no mama ni me pa chon an sesi akra me no kasa kra no like osaye because wanya onye scan to aduane ma enkra na ebusuafo no so sebi me busa mu no omo se omo diska omo diska ba sika na omo de ba enye de bia na omo betimi akwakobusa sika every ebusuan na because of say omo awu ntama ebusuafo no so bu afu e wo say like omo asawo no so omo so kire mu a ekom na ma omo yesa ebi wa otena akom de no a be ma no ehunu no opena obepene no no so ne na akoye de wo say okoyenti no no kre emu odene me di mani ko hu ye no me reho ya nkasa nti na che say u si ni pise Adwoa video na obeye ye de to TikTok no enye ntro na akola na itwa cho enye ntro wo ba bia se ni nti na me so me ko ya me ko busan mu no se de be ya bibi wo ho a me so me pese me ya se de be ya da chi bi no me nkonya asem enu nti na me de mani ko ya me ko hwe nti no no kre se de omuwum no no kra nkasa no kre na menene kasa o si amanfo afiase ko ne mo nkakra no kre me pa chon an wo ho a obitimi frɛ because of video na wo de koto TikTok no obitimi frɛ dodo na obu okra free video ne so na ma wo de hu ye nti wo frɛ me wo so mi hu no DJ Djka page nti na waji mobile money number na wa send kakra nti no kre nkrofo ayemwa no kre ankasa ebi won so at the last time ye call TikTok live so ma nkrofo so live ne so omo so cheche na de ama me bi kra send no sika no so like ono so hu ni video na kan na koma ma osunya ankasa okay for now say owo nchen wadaroma oni abusuafo ni bi kasae ansa na one neighbor e pa cho de tie ne say baby owo no I saw ne brother onu di nachi ena ne nua ya make sa wawe ena ne nua baako enso wo ho enti omu fie ho no ebusuafo omu like ebusuafo bi eni wa omu wa around enti ne nua nom no ena say baade baako a me ye ne say me ye na me je because not still na me call and ebusuafo na semu hia me because of that chia semu nti enti me ye na ne bra no e ma me ne wo fa bi number o ma me ne wo fa bi e number ena me friend nti me friend am de tu nanim say me pacho say ni say na aba nti we de say de be ada chia semu nti akra na onya me de hye na emom no mintimi mfa me pe enye ade bia e wo say eyemo na me pese me de won na so mintimi mfa me pe nti e wo say me ni ebusuani bi kasa nti me friend na o ka kire me say odo ni sister ebe kasa nti o kasa wi a like omo get back to me but till now no be me fan say I think 4 days 3 days ni menya emuaye bia free ne ho me gusu a me hwe o manim se nka menya metimi anya abusuani bi ba akokora mienu bi ene na kasa fa sa problem yi hu ena enya won so anki ehunu na kira kwan kire se on se me ba ho no wo kire wo na me hu o number me frɛ nti nyame anu ni wa ya ade na de ma me kasa ene se Ghana how to me ye papa na kire asan akwa wie bo me ba ma be hu se be oyi wadwuma wo stores se be wo nyamobo afi be wi akire no na akwa ye nsem bebre nti said the wo kan so wo contact ne branom kwa na I think say no kwa mbo because one wo mo na wo ho area ho fo ni nim se aha na se owo ni bra penye odi na che on de oya aware say ono kra da no ono oja sada na me ye koye na TikTok ne settings no oja na dwuma me fan say praga na oye ne kakra no oja si ho kra edi achi e ma ye koye ada na ebedu fie be ye 12 okay nti oni bra ne de ni bra nkasa ne blood brother no de oya aware say akola no e wo me ho okay wow why are there because said the maker no me na me the sister bi de me pese me de mfato mama Juliet Osanju time Osanju wuye ye nyine ni modern mo sister ne boy a Djka otena ne nchen no wo kɔ no obajeje papa ye ni a enei na me nim ni akwakoye nsem bebre nti obu anipa na wasan hwe implications said the be ye china bi no ye nkɔ ka se asomasi na
wakwa sabre a we papa e de on se nipa nhu yi o se nye me na maba betena ha ka aha na emu de sebe ma asem bi nsisi a obe trend the whole world to adaroma ewumu a utuka na one ne ko na ewumu a na one no na waba because uje ni mu a said the American no mobile money number kra na ko nsem bebre nyo no a de tie ne say de ma on number no ye free TikTok on say first the number no da ho no wo ho na obi sebi mu mfa nche mebusuafo na obi as afa ne be ma pa de ato ne nsem na o ye ho adwuma na che say o ye de ho adwuma like me who said be chere like no o ye ho adwuma wo ho na o de a kira kora na say on hwe wo obi timi friend na ma toto aware wo obi wonim no baabi asema toto aware na emasi ho me de be ware oti ase ma me obi say me odu nkwan enti faka abra o ya kra wo 18 years nya me na ma me obekọ Satan or desperate ekomo de no enti nya me na e ma me dru ho ntem meka na sa because oni mu hwe so what e bia nsa me friend na wonni me a otimi direct me say me mra na fie no so what I say sa so na obi nso a onnim no obi fi o de ka be kokra ba ko fa ne de na ko sa enti ka me ma ko fa na fa na amba ha sa na ade ne ko ne de nka kure ka sa bre kure bia nka hwehwe ne kura no a enkro nipa ko ne fo ye nka nkora ne menu asa be kan kura no ho also ye ne be ma ho adwuma ye ne be ma ho adwuma nya agro kra bebre timi se no like naked ayi e don so bebre wo me phone so ma block ya ma bre nipa bebre so test no wo frɛ na just penny erade enya fe kra in fact into the wa just imagine say hunu yake 20 anase bia wo ba ubekom so na bi kra nipa no so ye penny kakra wo penny kakra pa obi wo kra no wo fra enya ni sun na wo sun na na reho anase na asem oda betu dwane na like all pen na da yes eno na hia no eno ho asem na wo ka che se onhia na nyina obi kra ka se wo de onkyere wa ba bedu abu akwa na hefa na wote wontimi ni obi nkasa ehu sa ha na wote wa pene so se bransa na maba wo so ma bedu abu akwa nti kyerɛ mu fie na memra menti ase tie me de se mitimi kofa no kama na video no course na nyame ya adoma mitimi kofa no a me de ba nze say before ofra untimi nya na direct ade sa besi me ho me hwe na asem na wo kana ehu hia se wo ne be ye ya me handle phone na na phone kwa so da e won ho aha ehu hia mitimi en waste me time bebre enti se me ba ya me hu course a wonyinya obi kra obi frɛ afi kra de wo no pɛ so do ye ha na ma ne enye ize kra cha se enye ize kra cha se so sapo mu nso na afi na obi hu na kese enye ize sa se na watch my me boa me fan say na 4 days I think 4 days pe na o ya pa de ne show sapo mu nso enye izo me say na do one na e frɛ me ma da deep nti say me ya me the phone no say me hwe na say me ntimi na je say me the to flight mode say da be ya metimi ada kakra oh okay enye sa de amanya de sa me ntimi na o say me na otu nya nkrofo e frɛ so ho ti no Matif for one kasa na adwuma be na we me pa cho me ton cosmetics enku like open ku pane ade ya me ton na me shop or don cake pa cho oh okay timi no ka se wo fi watuma na obi ho me pa cho obi ho a wo hwe but ebi wo nso a me wo ebi wo ho a me ye no like obi wo nso open different special one ade eno de offer me metimi ti se de woni masi bia trontom me pese me de sa ba obetimi oh metimi aya ba na broso me hu pimples me hu bibia wo wani de metimi aya ba na broso adwuma ma ye be 8 years ni 8 years ba cho wan ti no wow eno de enya de se bia obi pese me boa no on skin issue ni ade eno de oni problem kra me boa no uye nipa bia hu obi asema ya na ye omobo ho very emotional like me hu obi like gay asema me hu yi me sisara na me nkai the last time me ti sani suo ni wo wiase da me nkai the last time me ti na me se me hu obi video pa na me pentem se minim de e ka me se bibi na push me o se de like e ka makoma ankasa me nka na sa like e ka makoma I was so sad even me hu no me ti ni suo na ma bi ka me ho wa memu a nke bia sa brenka ne ma ye west mama mu de anka because de na e ba on the phone so me ma no kro na menti o mase in fact obi de ne hawa ba beto afidie so na nyame ado bia de boana twaso en ana memfrempo na wo yes ade we nti sa me ma de me hwe wa munya wate na enye kra
enya kura nya so obi de ne hawa beto wo friend na wo say de oso wabegina bua ka wo kura na mente ase nipa no na e wo se mo kasa waje to o ebi ampa chobra yes na afi de wo hono what take the next step but wo fiti ya wo se ma ba bedru ebua kwanti kire me be sa tam na me number na da wo nti wo be friend me number na wo ye wudini a na ye ne den so ho ena mo nso amo try se sika kakra nyame adom wanya na wo pese omo pese omo twi sika nso no eno nso de minim ni nyina nti no enye adwuma akromfo no o ma hyase o ma hyase eno nso no eya na wahwe ni is it as because eba etoma no wayi ato ho so e ma ne nka phone no so se de be ya ebeye we nti wadaroma for the American journey 7 producer de midi kan no show sapo mu nsuo enya akra betete nsem bebre wadaroma prewaso ejanka na wafa na wohwe no unhira doso eno nti e ma ne nyina obi ano asem so e ma onkasa akola ebi kura na free na ekro onkasa me obi menkasa na obi onko ne baabi sabe o baabi a wote de na emum enyina obi ano asem so enyine ma Yankopon Allah onhira why onhira onso na me din hira be ma like me hu ne me nka sabi like nyame hira se na onso hu obi an kan hwianchire wa kra na be kan che so opa wa che ye video no but onso e kan wa koma na che so onso ye mubrohufo kase pa like nyame hira ade a wa ya kra no se wa fa wa say godfather because seconds bi na wo ka wa say onso hu video no hu se na na wo like onhu ne wonka nti ono kwada wa bompa ya ama odada se nyame nhira we da say abuja for aha Djka Nyansa Support TV subscribe and press the notification button for more updates for your number no wadaroma me pacho me number na girl no yeah me pacho your fra obinya akwala no me pacho number na 053 7020 053 another 053 7020 ofrena se video call kra na person ni akwala no eya obema one no akasa opeso send bibi nso a eno nso saa yankopon hwira mo se mo je bre na mo hwe makra mo o ma bye